Eish. Bolkosana from Ambiza P14. Chikubawu. Cela kubo bonke abantu ababo abadinga into zabo kunye nezinto ezenzekayo apha kule mpilo nabo basezitratweni. Cela ubapha amandla, ubakhusele ibizano angikuphela mathupha. Nangenzumu khona isitori ngifuna ukubalisela khona nalamntana thiwa ngilizeka igazi simazi ngokuhlala nomakhulu ukuthi urumi abazali-ke ebaka abasaphili kulo mhlaba futhi waye bright scale mfethu ngifuna ungasho futhi wayintombi enhle phaya kula ndawo uye sasisithi uzotshintsha isimo sakhe makhulu umsapota mihla namalanga ulizeka namntana wayezimisele phaya scale ngifuna ungasho kwaye sasifunda sonke kwenye i-primary. Oh my God, Lizeka watshintsha iskela waye high school wafumana ichomi esrongo zibheme drugs ichomi zakhe mfethu ngifuna ungasho kodwa uLizeka wayengayazi yena londo. Lizeka wafumana ichomi yayimthanda nyani wacima famba izomlahlekisa ichomi yakhe wakhetha ichomi ezizazirongo uLizeka wayeka nokufunda incwadi zakhe uLizeka ubhizi ujola nobungani uLizeka asazi lento yabi iqale nini benobungani. Simbona nobongane bamile emakoneni landani mbhemisa drugs iphaya emakoneni akekho wayengazi ubongane ushaye drugs yamphathisa umqondo uLizeka imtyisa drugs landana yamshaya isex uLizeka engafuni yamnyukubeza ngokwecansi qibi yabaleka uhlukumezekile uLizeka emoyeni simbona estratweni uLizeka uyaphanda umakhulu akasafuni nokumbona uLizeka uthi xa ephinda skeli misa zisamfuni. Oh my God, hlala sibuza uLizeka ungaba usaphila umakhulu uLizeka uthi uzibone ngathi uyedwa kulo mhlaba kunye nazi ichomi zakhe zisabonakali after 5 months bathi uLizeka umithi udini uLizeka kasazazi ukubumbani wahlala wakhulisa umntana phaya estratweni imbokotho yoqobo uLizeka uzimele iwe kade idalile fethu yonke nenze uLizeka zange siyithande thina ekhasi thina besimazi uLizeka umntwana wayihlonipha yonke nje into yakhe ihamba grand siyethuka ngoku masefike high school yatshintsha uLizeka xa sibona seyihamba naye ngemoto uLizeka utshintshile ebomini uthi thina sibancane kodwa sasikhula naye. What the fuck Lizeka.